أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تعالى أيتاغ عمران سورة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله تعالى bu ayette ayta hem sizden bulsun şunday ümmet, şunday türkümler, alar izgilikka, yaxşılıkka şaqıralar. Yani Kur'an'a hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetine yerirge şaqıralar. Hem de izgiliklerini buyuralar. Hem naşarlıklardan tiyalar. Hem şulardır indi uңuşqa erişüçüler, qutuluşulardı. Şulayıq ayta كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Allah Teala ayta: ey musulmanlar, siz en hayırlı ümmet buldunuz bendeler üçün yer yüzüne jiberilgen. Siz izgiliklerge buyurasız, hem de naşarlıklardan tiyasız, hem bir Allah'a iman getiresiz, ışanasız. Şu ayetler bilen Allah Teala bizge, Müslüman ümmetine izgilikka şaqıru, naşarlıktan tiyunu buyurdu, mecburi kıldı. Hem şulayıq oralarınızdan ayrım türkümler, ayrım bilgili kişiler bulsun diye, izgilikka şaqıra tırgan, naşarlıktan tiya tırgan, hem şunday kişiler, yani imamlar kibik, ustazlar, galimler kibik kişiler bulsun, her vakit sizni izgilikka şaqırıp tıratırgan, hem naşarlıklardan tıyıp tıratırgan. Şulay itib bu işini Allah Teala her bir Müslümanğa yükledi. Hem şulayıq arağızdan di ayrım bilgili kişiler de bulsun, şunun bilengine şıgıllana Allah Teala kitap ehillerin, yani Müslüman ümmetine hatli bulgan ümmetlerini tenkit itib aytti: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Hem alardı, yani sizge kadar bulgan ümmetler ne sebeple doğru yoldan yazdılar, hem Allah Teala İslam dinini jiberdi. Çünkü alardı bir-birsin naşarlıktan tıymadılar, hem ul naşarlıklarını işlediler, hem bir-birsin izgiliklerge, yaxşılıklarga buyurmadılardı. Naşarlıktan tıymav hem izgilikka buyurmav sebeple Allah Teala'nın rahmetinden üzüldüler. Hem Allah Teala olar urununa yana dinni, yana kitabını hem yana peygamberini jiberdi. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh ayta: Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaqul: Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu biyadihi fe illem yastati' fe bilisanihi fe illem yastati' fe biqalbihi ve zalika adghaful iman. İmam Müslim'de, Tirmizi'de hem başka jiyintiqlarda getirilir şu hadis. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytganin işittim di. Yani indi bu hadisini bilsek de her vakit qabatlab turu, hem onu anlav, hem amelimizde, turmuşumuzda şuşu Peygamberimiz aytganini o'tav tiyishli. Ul aytdi: kimler sizden birigiz yamanlıkni ko'rsa, ul yamanlıkni qo'li bilan to'xtatsın. Agar qo'li bilan buldira olmasa, tili bilan ona qarshi chiqsin dedi. Agar indi tili bilan da qarshi chiqa olmasa, yuragi bilan ona qarshi bo'lsin. Hem bu imanning eng zaif derecesidir, en güçsüz derecesidir deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Şuna göre her bir Müslüman yamanlıkni ko'rsa, tırışırga tiyish, onu to'xtatırga. Buldira olsa qo'li bilan, buldira olmasa tili bilan da buldira olmasa, ko'ngili bilan bo'lsa da ona qarshi bo'lirga tiyish. Ko'ngilinde hech bir nindi uy fikri bo'lmishi, vayimsiz ravishda ketib borga tiyish tugil. Abu Zar radıyallahu anh aytdi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi di başka hadiste: ve emrun bil ma'rufi sadaqatun ve nahyun anil munkari sadaqatun. Yaxşılıkka buyuru, izgilikka şaqıru, ul o'zi sadaqa dedi. Yani ko'plar bitinde mine boylar zakat bersin, onlarning boyliqlari var deb aytuvchilar var, lakin fakirler de sadaqalar beriga tiyish. Vaqshasi bo'lmagan kishi de sadaqa beriga tiyish. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde anlata: izgilikka şaqıru da ul sadaqa, ajr savabı bula. Hem naşarlıktan tiyu da ul sadaqa dedi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Meselul qaimi fi hududillahi vel vaqi fiha." Bu hadiste getirip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: Allah Teala'nın şiklerin saklap duruşu bilen Allah Teala'nın bilgilegen şiklerin uzuşu, yani günahka batuşu, ul küymege oturgan, bir küymege oturgan kişiler kibik. Qaybirleri ul kuymenin üskü yağında, qaybirleri kuymenin askı yağındadır. Askı yağındagılar su alırga deyip kuymenin üskü yağına çıgalar. Hem olar aytdilerdi: biz üstte turuşularga kumaşavlap yürüybiz. Sizge kumaşavlap yürgençi kuymenin tübünden gine tişip su alsak ide deyip aytdilerdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: eğer olar şulay işleseler, yani üstegilerge kumaşavlamayız deyip kuymenin tübünden tişip sunu şundan gına alsalar, onlarının astağıları da üstegileri de batıp helak bulur. Şuna göre de eğer üstegileri de onlarını şuşu işlerinden tıymasalar, hem bu yaxşılıkka ündevşi naşarlıktan tıyışının misalları. Yani eğer küre turup da naşarlık kılınganın zulümünü, yamanlıkını tuktatmasalar da izgilik kılışıları, eğer onlarını tuktatmasalar, kullarından tutmasalar, onlarının buzukluk kılışısı da, izgilik kılışısı da helak bulur deyip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem misal kitire. Eğer oralarımızda, Müslüman ümmetinde naşarlıktan tıyışılar, izgilikke buyuruşular bulmasa, yamanlık kılışılar bilen birge izgilik kılışıları da helak bulaşak. Allah Teala yukka çıkaracak. Huzeyfe radıyallahu anh Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kitire hadisine Peygamberimiz aytdı: "Vellezî nefsi biyedihi la ta'murunna bil ma'ruf ve la tenhavunna anil munkar ev la yushikannallahu en yeb'atha aleykum gazaban minh thumma tad'unahu fe la yestecibu lekum." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "Canım kulunda bulgan, yani Allah bilen ant etem, izgilikke buyurursiz hem de naşarlıktan tiyarsız, yani buyuruguz izgilikke hem de naşarlıktan tiyig'iz. Eğer şulay işlemesegiz, Allah Teala o'zi qarşından sizge gazapını jiberirdi. Allah Teala qarşından bulgaç, indi ol gazapның, afetning eng qatısı hem eng naşarı degan söz. Bendeler kulu bilen gine tugul, Allah Teala o'zi qarşısından, o'zinden yaman gazap jiberirdi. Şundan soň ul gazap, afet kilgach siz Allah Teala'ga yalvarırsınız, lakin sizning dualarınız kabul etilmez. Allah Teala sizge cevap qaytarmasdı. Uraza meselesinde de kilgende qaybirlerinin irleri uraza tuta, hatınları urazada tugul. Hatınları uraza, irleri urazada tugul. Yaki balaları uraza tuta, ata anası, ebi babası urazada tugul mümkünçiligi bulup da. Yani muha riza bulup turu kirek tugul. Hikmet hem yaxşı vağaz bilen olarını izgilikke şakırırga hem naşarlıktan tiyarga, yani uraza vaktında aşav işüden bilsa da, hatta olar urazaga kirmese de, başkalar aldında bilsa da tıyılırga, hem de indi izgilikler kılırga buyururga tiyişli. Kişi üzerine izgilik kılıp başkalarını buyurmasa, naşarlıktan tiymasa, Peygamberimiz aytgan hadistagi kibik, anın tigisi de mınsı da helak bulaşak. Huzeyfe radıyallahu anh ayta: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim diye aytganin: "Tuğradul fitenu alal kulubi kel hasiri gudan gudan fe eyyu kalbin uşribaha nukitat fihi nuktetun sevda ve eyyu kalbin enkaraha nukitat fihi nuktetun beyda hatta tasira ala kalbeyni ala abyada misli safa fe la tadurruhu fitnetun ma dametis semavatu vel ard vel akharu aswadu murbadan كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه." İmam Müslim'de hem başka jeyintiqlarda kitirilgan bu hadiste Huzeyfe radıyallahu anh ayta: "Allah'ın ilçesi aytganin işittim deyil. Yüreklerge fitneler kilir, nişik qamış jeyme kibik birem yani şıbık bulup, qamış jeymesindagi yoki shitandagi shibiqlar bulgan kibik birer bulup yüreklerge fitneler kelir, yani sınavlar Allah Teala tarafından kishini sınaytırgan
әйберләр килер. Һәм кемнең йөрәге шушы фитнәне үзенә сеңдерсә ди, суны сеңдергән кебек, аның йөрәгендә кара нокта барлыкка килер. Кемнең йөрәге шушы фитнәдән имин булса, ягъни аны үзенә сеңдермәсә, йөрәгенә кертмәсә, имин булса, аның йөрәгендә ак нокта барлыкка килер. Һәм хәтта шулай берәм-берәм фитнәләр килер, һәм йөрәкләр икегә бүленерләр ди. Кайбер йөрәкләр ап-пак һәм чип-чиста булыр, үтә күренмәле, ягъни су кебек ди. Һәм аларга һичбер нинди шуннан соң яманлыклар яки фитнәләр яки сынаулар янамас, пак булып калырлар ди. Икенче йөрәкләр шулай берәм-берәм чыбык-чыбык килгән, җәймәнең чыбыклары берәм-берәм булган кебек ди, фитнәләр килгән сайын йөрәкләре каралыр, һәм ул йөрәкләр ди утта торган каралган корымлы чүлмәк кебек, һәм ул ауган чүлмәк булыр ди. Ягъни утта ничек корымланса чүлмәк кап-кара булып янса, шуның кебек булыр, һәм ул ауган чүлмәк булыр ди. Ягъни аның эчендәге иман нуры су агып чыккан кебек чүлмәктән агып чыгар ди. Һәм ул йөрәкләр изгелекне яманлыктан айырмас ди. Белмәсләр, кайсы ул изгелек, кайсы ул яманлык, шундый хәлгә килерләр, мәгәр үзләренең теләкләренә ошаганча гына гамәл кылырлар дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте ди. Аллаһ Тәала әйтә: "Иннал хасанати юзһибна сайиат." Хаклыкта изгелекләр, яхшылыклар яманлыкларны һәм гөнаһларны юа ди. Һәм иң хәерле изгелекләрдән яхшылык кылу, начарлык эшләмәү һәм бәндәләрне башкаларны да изгелеккә буйыру һәм начарлыктан тыю. Иң яхшы изгелекләрдән шулай итеп иң беренче Аллаһ Тәаләгә гыйбадәт кылу, икенче урында ата-анага изгелекләр кылу, шулай гаиләңә, күршеләреңә, башкаларга изгелекләр кылу, күрше хакларын үтәү, фәкыйрь мискиннәргә ярдәм итү, ятимнәргә һәм тол хатыннарга ярдәм итү. Инде Аллаһ Тәала шушы Рамазан айында тоткан уразаларыбызны кабуллардан кылса иде, һәм дә изгелекләр кылырга насип кылса иде, күңелләребезне пакласа иде, һәм инде фитнәләрдән, сынаулардан имин булып, йөрәкләребезне ак чиста кылса иде, һәм бу дөньяда, ахирәттә үзенең рәхмәтенә, ниғмәтенә ирешүләребезне барчаларыбызга да насип кылса иде. Всевышний Аллах сказал в суре Имран: "И пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти будут счастливы или преуспевшие". Также сказал: "Вы были, о мусульмане, лучшей из общин, которая выведена перед людьми. Вы приказываете одобряемое и удерживаете от неодобряемого и веруете в Аллаха". عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه هو السميع العليم الغفور الرحيم المجيب الدعاء. وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.